Asan wain pe kami ning manok tortok kreasi imana mau kabunaran ko na magsahala bison kami na manok toron na madok na matjema siguro lo kami nanang magkatahatay tungkol sa haring uputtas dulu-dulu tubuh barhiti tortorom man yan pasangat kami asa magkatahatay kami sa tokin lo uputta mula jari asa amang panggul perkusi asa di bekai matortor nami beda mang ma gudang siburu uluan las padu ramang ma tu gudang sahala takas baik damang yo kita tanam